Hello muntina kanam mite hozo si na bon chawin ni kho pha tu ni kho lhajing ni sim nia ding in jong thusu ho simdo ki tawoi ti Jani Jun to Manipur State Legislative Assembly 6 session second day sitting to State Assembly Hall in Farmuna Anachil Hai Nahi Assembly session first part question RA MLA TH Lekesor to do Adon Bunna Jun and Birin Singin Manipula File Protection and Service Station Somlako in Far Headquarter Muna Ngapan na in Assembly Constituency Hoa Aumeati. So letu hin mun soma Fire Protection and Control Station hon bedding to gun to hanin kun pam esi munazong sim do na dinga pan kil dinga hiati Manipura ting lang mi ho khanto machal na dinga ki phuddo Tribal Affairs and Hills Development Department akun rupees 30.36 crore kini amang na thua FIR akizilu State Home Department in Special Investigation Team SIT hijitu khulchil na ane dingin nge na ke bulletin Chief Minister and Biren Singin wangkim MLA ke Mega Chandra thudo andon puri nahi chule khulchil na dungzuya sumho ke nungsa sa ding chule mon nei ho go na ki piding a hiati Manipur Chief Minister and Biren Singin Chandel District ke Molnom Hukoma RCC Bridge ki bol chu government head pile patsa na panglowa ki bol a hizin agam nei ho sa puchunga FIR a ki bol khumina hi ati chule hichilei siloi tha bridge ki sim a ki sutangin ki pela ding a hi ati na bana hitobonga lamdi lota na tong ho chunga go na ki piding a hi tin suknu MLA T Ranjit thudo anadon buni na hi Chule Khangabok MLA Surja Kumar thudo adon budna chun main isim thum sangni le somne thum ni khwa kipan galji in mizani le somni le gum thina atuin hichila achun zakhat le somri le gum hon ke thu pin lak somche anakila tawi ati Chule IDP ho relief kema uma thina tu ho azan he do na dingin khulchil na achil hazingi ati Need Postgraduate Center Manipula kun kila do nungkoi kin hetai tia in pia aphun do tolhanin Need exam hi center patsa dungzuya state sunga ki bolding a hetai tin and birinin anaphung do inahi Chule zania to khom na achun appropriation bill ni and birinin anapo do chu housing anaphatsa winahi Jani Chun Singzame in Far East District Muna internally displaced person IDP hole Manipur Police ho anaki no to ziuvin simlai thumpan nain mi som anaki sukhaw vitin in Far Base Media khanen na phong doi nahi Hichi ki buina hung ke patna chu hile IDP hon lamli na zuyu police hon phalna poitia anaza dawa mi pi ho so sang khawa anaki no to hi akiti chule thilso ji chun journalist kha jong anaki sukhai nahi Hichi buina ji chun mi pi National Highway 102 an khawwi nahi mi pi ki phin ho chun relief kema ko ninga kele nom tawwi kema ima kani anom tapowi tin kholhang an samowi nahi police hon tear gas an kap jiwin SCM skula chapang ho anati jal heowi akiti Manipur Assembly to khomna opposition MLA K Ranjit Singin police hon IDP ho chunga thagum asu no mosa na in pi an he sai nahi Chief Minister in Adon Budna Chun Hichi IDP relief kema hon atumuchu ahile MLA hole ain sumi te relief kema hungumuhan chule ama ho ti chu relief kema ho chu MLA kotra umuvinge ati wahi ati Supreme Court of India in Tulu na anasim na chun Schedule Caste ho hi ki bangso ke ahi lozi in government in 15% reservation SC hodinga ki gong hi ahop khana Schedule Caste sunga ala samle aki bolgan theidi hodinga atuma agun pi the ahi ati Supreme Court Tulu nan asaina chun hichi SC sunga kota thua hop khana chu state hon SC sunga hasana to deset ho Government na to na le thimjil na alhasam ho data la khom dungzuya avet chil diwa hi ati Supreme Court 7 judge bench in asim thuru na chun state hon kota thua SC le ST reservation ki pisunga alhasam di hodinga atuma ahindo agun pi the hi ati
Jani 11 AM vel chun CRPF Group Center Dayapur Kasar Assam muna Marle Meitei Community Jiribam District lamkai ho anakheu khom movina hi hiji kheu khom na chu Jiribam DC in analam kain DIG CRPF Jiribam Senior SP Jiribam Commandant 39 Assam Rifle 87 Battalion CRPF hon pan analau vina hi hiji meeting a chun Jiribam district a kun peite thadole mizo thaleng hon jong pan analau vi akiti keu khom na ke thulu na ho cha hi le Jiribam district sunga chamna om kitna ding le thilsi alun na lo dinga pan la ding Jiribam maum security force ho ke thu pi che ding chi lewa le ke thu khom ding chule August nisim som langa sang ni le som ne li ni khole ke ho khom ki ding ti ho anapangin hi Hichi meeting a CSO pan anala a khun hen na anabol ho chu ZDO AJUCA IPSA Hericon Jiribam Liching HNU MPC le PTC a hiuvi Kangpopi District Chemist and Druggist Association KDC DA hon Valley Based Organization hon Pharmaceutical Supply ho imacha apodo thailo dinga khana abolo la do dinga aphu Lole ai thil ho to ki man a counter blockade banding in thu chaina apiu nahi Kangpopi district headquarter a LNC ho tera thu su mi ho akimu pi na wachun hiji thu hi aseu nahi KDC DA General Secretary David in Infara Pansa Organization hon dan to kitu lo thinglangama medical supply polu ding a kham jiun Kangpopi district in pharmaceutical le life saving drugs lama tha samna atun Lasom nga chi sa apat Phaijang area hon medical supply akha tanu ati hichin adi asu kha na Kuki community umna ahin medical supply lama tha samna in mi pite dam theina asu kha in Phaijang pansa organization ten medical supply akha tan banowa supplier ho chunga jong hu hamten acha lovi medical supply lama thuboi kinta anawa anading aphurovin life saving drugs ho beilam ta amu theina dinga Hinna hu do ahina dingin hitabonga medical supply polu ding a khamji un KDCDA hon National Highway 2 a counter blockade apat guru Phaijang area langhon pharmaceutical supply asu boilo diu chule jalenta chi sa diu nge na ahi ati Mizoram le Assamin khamna thei ke polu le khamna thei mangcha ho dal dingin ke ho khom na ananei ovinahi Keu khom na chu Mizoram Excise le Narcotic Minister le Assam Excise Secretary Indeswar Kalita le Excise Commissioner Jitu Dolin an nei khom wahi ki ho na thu pi pen a hi le state teni in Myanmar gam gia kun khamna thei gu thima hong ke pulun ho su tang ding ti chu a hi Mizoram Excise le Narcotic Minister in asain achun Myanmar gam gia kun khamna thei hi Mizoram hung ke puluna kisim hoi bea Assam gam sung ki hluna hi ti thu ka za etin ana phung doi na hi People's Health Foundation Gangpi Molam ka Zani Jinglam Nidan Som Lakhat chun Employees State Insurance Corporation ESIC Viable 9 ESIC Awareness Cum Registration Drive ki thu in ananei uvi Hijizin achun ESIC scheme extend tha nom ho Registration process si dan chung chang le Center Statutory Act le Gazette Notification chung chang head team sa na ominahi Hichiami hilapang chu SI khulun mate Social Security Officer ESI Corporation Silchar Assam apanginahi ESIC awareness a lam kasunga factories nei ho dukan nei ho hotel nei ho restaurant nei ho road motor transport establishment nei ho newspaper establishment nei ho educational institution public le private nei ho medical institution hospital nursing home diagnostic center nei ho le urban local bodies state government in avat kolapat mi izat ham azawi Asay khulun maten asay danin India government a Ministry of Labor and Employment noya Employees State Insurance Corporation ESIC in ESIX sangkat zaku somli lekit noya scheme hampat pi theiding ho adingin Shram Suvidha Portera ke humlu thei phat sung aphat abelabun lam kaum honjong hiji scheme aphat sum pi theidiu a hitai tin asayin Zani August nisim khat sangni le somni liapat Bisnupur Senapati Okhul Kangpopi Lamka le Thobal district a ki jang theiding a hitayati
ESIC ahi le private company school clinic le sumhol na kiloi khom na tong ho vet kol na dinga ki bol do ahi dan asein private wakal ho damlo ni na to thailo ni pha le boizi ahi zeun am ho vet kol na dinga India government in kum sang khat zakku somli le git in ESIX sang khat zakku somli le git kiti ana bol do in ichinoya ESIC ki pando ahi ati Zomi Student Federation ZSF Zene Headquarter in Janin Union Home Minister Amit Shah hinga lekha athodun District Gamgia Buffer Zone Munhoa Assam Rifle la do dinga thulu na velvet dingin nge na aneyu nahi Nengzalen Ton Singh President le Samuel Title soikain lekha thodin atala danin Churchanpur le Bishnupur Gamgi le Kangpokpi le Infawis District Gamgia Assam Rifle ho la do dinga thulu nam ho la do ahi kilo le mabana state in atasot kithana mel se zot se lung theiding ahi atiwi buffer zone velha dinga Assam Rifle le army zeun gamgi kalha athil thung thoma ma ahin amho lo hile state force le Meitei migilo te khuna mihim tam ta hin kho ka chanding ahi zong atiwi Assam Rifle la do ding thulu na hin state government in joson mipi te chunga achalo no central government in agel kholo hamtin do na song apolovi HQ chu Hiloin center in tu chung Manipur state government in joson ho tha chi meeting a good now head pi na aneu hiting hamti geldan khajong alam dang sai atiwi na hi Assam Rifle ho political solution umlowa kila do good hin Center Armed Police Force CAPF umsa chuzo le police commando zauna state police tamta lamka Churchanpula umsa ding chule thaguma azo tingule nubleda umlowa pistok umsa ago nu akichi sanezong atiwina hi Buffer zone vending in Assam Rifle le army akilungmon pin hinla CAPF te hi mi pi hon akilungmon pi zo poyati Adi in Central Reserve Police Force CRPF ta hi Meitei officer Huidrom Premjit DIG operation lamkaina ahi atiwi Hejito kemen in mipi ho chunga hu hamta achat lodging Nectar Sanjan Bom Senior Superintendent of Police Zong Adin Munapat la do ding nge na abolun chamnale mon na pi thingta theina dingin buffer zone josi Assam Rifle le army in aval ha diu ngai chat kyu Halloween political solution theina dingin ke ho na jong ding ahi atiwin hi state sunga district josia state force ho jalenta sa ding tup na hi agang thei pena khongai sa hiya chamna dana sim thuki bol ho chunga na sa ta in thimo achanda nu thulut chun asai na hi Jani sun kim nedan somlani chun MVV ki phudo kal kum khal hinna kingun YMA hul muya veng lamka amangon hi Jani kingun chun jingunin Lalmon Puya Punte MLA advisor to CM Government of Mizoram apangin in nei puin ke Vanlarin Liana President MPC headquarter Manipur apangi phachom te in Kimgang te secretary Women Wing MVV to Lalmangai Zwala Allies Churchill Vice Chairman MVV apang thani nahi phat pat tauna Pastor Lalpu local pastor ESC chengkon in anein abanin limna tu seina phat ke lalbek sanga advisor MVV anein jinlin le jindei chum hung kalsung ho mela na phat jong amangin nahi abanin MVV la pisa khom na phat MZI ho lam kainan aneyuvin chuzowin MVV pun lap kai pan na phat jingunin anei chuzowin MVV secretary ngamlin sang in report pi na anein abanin haulim na chum bi larem len na advisor MVV anein chule changla sa na phat Korni jikpuin anei chuzowin haulim na phat bi in nei pu ke Vanlarin Liana President MPC headquarter Manipulin anei abanin MVV hon special I team la ana aneyuvin chuzowin MVV member anamol limsa pusang kung nalon kho geldo anale pavui pi na phat MVV ho lam kainen aneyuvi hicha hin pavui pi na phat jingun in nei pule darsang lua allies Tetia chairman MVV hon aneyo nahi chuzowin lunghem pinala when you go tichu MZI hon asawi nahi jingun lalmon puya punten haulim na phat aman na achun tinglang mi te ho hi sulkhat a kun so do ngan i hiwin bible na sei bonga gamtina vai kun do a thilsim ho hi gospel to pa sei phongle chu imo pu na hi ati gale tul pe na ko na amu do khat cha hi le hilanga ho si si pan khom lowa lol hin na lo ding a hi tin a sei na hi
Aban special guest to special invitees hon ban nei chan holim na phat amangovin ki pathu seina darsang lua tete in anein phat kha taw na upa ke lathal len khuma in anein kingun manzo a hi to kilhonin mi pi ki khom hon ngailu ran kung so khom na aneuvi zani MVV rising de kinguna zindei chu ma pong ho chu ZPM MZP gen headquarter Aizol Zoro Tuipai Group YMA MPC headquarter Manipur Group YMA MZP headquarter Manipur MPC sub headquarter Zone 1 PVMC SDC and SV Marine Puyen UPVC KIC and UTV VPC and VVC UZO and ZV YMA Chengkon branch YMA Lamka branch MNF Manipur to GMC Manipur ho ahiwi Cycle gam kaya kun Football Academy min thangle kine pium ta Football for Change de 2 maban August ni simsagia pa som lakhat sang ni le som ne li sunga Bangalore muna umding DPDL Super Cup sang ni le som ne li dia kalsung do diu a hi dan thulut akimu na hi hichi DPDL Super Cup hi age group tournament a hin hichi na ding a hin Football for Change sin 2 masanga AIFF Youth League anabol hoizi uwa mi ngai sang le pa cha changova hichi invitation hi amu a hin under 13 under 15 le under 17 adin invitation mu zong le tu chung tadi hi team ni ti chu under 15 le under 17 team bo solding in phatsa na aneu win hi hichi Super Cup tournament ading in chang squad list phun do na anei tawin champion chante na dia ki gu na aneu to hlana ki sung ta hung kal sung ding a hiuwi tu nai cha chun All Indian Football Federation AIFF in under 17 Indian team a pangthei dia selection tra ananei na Football for Change a kun player thumjen jong ko na anachangu na hi Iran Hopi Tehran anaki thet Hamas political chief Ismail Haniyeh chu Israel te tha a hi tin Iran Supreme Commander Ayatollah Ali Khamenei in anaphong doi na hi hichingo na bol to kilhanin Israel chunga phula ananeya bulu ding in anaphong doi tin New York Times sun anasei ati hichiki thana to kimana US akigol lodan US Secretary of State Anthony Blinken in anaphong doi na hi hichika la achun Israel in Hamas a Gaza airstrike anabol khumna Mohammad Dev Hamas military chief October nisim sagi sang ni le somne thum ki thana kimnei mastermind anatha wa hi dan anaphung do winahi Hamas political leader Ismail Haniyeh le Hezbollah senior commander thi Iran gamle akizop pi hon aponat naw asan lai ta a Israel in Hamas military chief amho tha a hi anaphun do chu meila thau ki chop be anabang inahi hinla Israel in Haniyeh thina chunga amho tha a hi lodan anasei po winahi hinla phula anaki masot jingding a hi tin Israel prime minister in anaphong do inahi gelo thei khat chu achi sa Wednesday ni khowa chu Tehran khopia Hamas political chief Ismail Haniyeh hi anaki that ahin Chule Tuesday ni khwa chu Beirut muna Israel te airstrike na Hezbollah senior commander chu anatha wahi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in agamle anam mi te hu nadinga agarmi te masanga anung chon loading thule chojong le chol lowa ki masot jingding a hi tin anaphong da inahi Lieutenant General Vikas Lakhera Ativasis Siva Meter AVSM Sena Meter SM in Jani chun 22 Director General of Assam Rifle Sentinel of Northeast Diazong ki he pan munchu analo pantana hi Amahi India Military Academy akun Fort Sikh Light Infantry adinga Zunisim ko Sangka Zaku Somko Koma Commission anahi ahi Defense Service Staff College Wellington a postgraduate anachai nahi Secunderabad muna High Defense Management Corps anachai in Chile National Defense Corps Royal College of Defense Studies London UK anabol kiti nahi NDL hadak wasla a divisional officer le tactical training officer in anatongin Chuzovin DMA to GOC in C Eastern Command staff officer le DMA to COAS Director in Military Operation Directorate Deputy Commander Infantry Brigade le Bright Q of Headquarter 4 Corps hoa ban necha anatongin nahi Chule Inspector General of Assam Rifle North Kohima azong anaumi nahi
Indian football su ha che na dia pan la na khat heading in achi sa sang ni le som la ko kumin Reliance Foundation Youth Sport in England a Premier League thunei ho to kinup tu na anei to lonin Premier League Next Generation Cup kiti sang ni le som ni kumin anapan do vinahi hichutol honin kumse le Indian Super League a club han chum pham a kun age group team ho le Premier League a kun academy team han chum pham ho anaki chim khom jiu vinahi hichipan la nei na tupi pen chu Indian football top sang na ding le Indian player ho overseas experience nei sa na ding bidoi na ji a hi na hi tu chung tournament jong Premier League club li jaw na le Indian club thum chu le South Africa club khat jaw nei a chi lain 1 August apat 4 August chan hung ki chim ding a hiuwi match ma sapen August ni sim khat sang ni le som ni lin Premier League club Aston Villa le Indian club Punjab FC ananei na Punjab FC langa manglin thang kip genin goal kha anakhumin ahin la hejun Punjab FC goal zone apizo de lowin Aston Villa te 3-2 in anagol zo vinahi hichi Premier League Next Generation Tournament a match ho hi Aston Villa te Bodymore training ground mona umahi tu chung tournament a panla team ho a hiule Premier League Academy team li Aston Villa Crystal Palace Everton le Tottenham Hotspur a hiuwin India Super League kun team thum East Bengal Muthot FA le Punjab FC le South Africa Premier Soccer League kun Stellenbosch FC ho a hiuwi tu ni khuwa dinga thusu ihin sim lo thei ho hi chan chu hitan ti na bon chawin ni khu pha